Come on, let's give a hand to the Lord. Amen. Hallelujah. Let's give another clap of offering to the Lord with a shout. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Give somebody a high five and may you please take your seat. Hallelujah. This part of our program is today. I was given the opportunity to do the Q&A. We call it to pay. They go speak up. Rotina da Fano, the Fightical Tbilisi. Call it Fightical Tbilisi, get out of my Kibua. Please come forward, sit in the seat. Fightical Totai Talakai. Please come forward. The Aqua Tbilisi is the Whakaivia of the Islamari, empowerment by the Holy Spirit. Next to that was Pastor Dotai Talakai, talking about kingdom culture. Amen. Now please ask Pastor Liu Fao Manoa, who taught in peace through consecration. And lastly, our Pastor Moses Isiale. Let's give a hand to our speakers who lead our vision and we spoke on leadership this morning. Amen. His leadership has got to do with the vision. Amen. Ki moe tau hoko atu ke ngahi a whehui. The questions, we're going to give you guys an opportunity. Ki mo tono ko ia koni kono kia hamu ngai whehui. If we hold it to only 1 hour. Kapawewa to how Febuya to Terminite Lima story, Shabunia Matapaya Noa, so I ask, please, your question must be on time. Eko whehui koe o ki tā mahi no, koe kapau na ke tō mui mai, o te tuwtuwhi o pe koe hewi, ke i kau koe he whehui mai ena ke i hao mai koe he taimi koe na whai e ako. If you are here and you have any questions, yana whehui, kapau lema te ke whehui mai, i kai ke kāina ia pe koe na whai e ai ako, ka taki whamole mole, i tai taimi aku o Fehui, o tuipe maara po ki hana e makalangi, o tali to Fehui tu ahai. Koina, tau whoka paspasi ko hika tau kau speaker. This opportunity to go to Falena. Anyone who has any questions in regards ki he, o yako e whaa pena tau whanau mea, kato ka maka pepe me he ako urua ki. E ako urua ki, e whakaivia pa me he laumari, Kono whakaivia lau mare ni hatanaka, e ko hasiasi, e ko family, empowerment by the Holy Spirit. Amen? If you have any questions, feel free to ask that question right now. Otherwise, we will have to move on. And about that, if you follow all the people, understand, that the shining mahino, the mahino pirako in Kenya. Tapi how do you know about that? Canada, and the phenomenon in empowerment by the Holy Spirit. Anyone? One person. Let's give hands to the Lord. Ai ngāwe e lau maria ke mo ui, he mo ui ane aki na ke ke mao he ngā mo oni ko ia. Ka koe ahoni
O ku ne lea mai ko ia ko whamoni ia e au o ku ngā ue ki mo ui. Te ala mare ke whai ha mea ki ka pau i kai ke kau e lau mari e ki. I e ki mo ui loto, te kai au pito ke lava e au ke ngā ulu, ke whai ha mea re rei ki. Ko ia pe malo. Amen. Ka tānaki ko ni u hokapito ka tāpua, ta fia ko hi ka ngahi feedback ka whanonga kia i whakātou. Nā whoka mas ki eiki. Ado ia taha. Please do not be shy. About Mukokoe. Oh, the whanonga me taha. Youth, anyone, young adults? If empowerment by the Holy Spirit is not understood by you, it is important for you to ask the question. Iyo, sai peka pao I ha whehuki whekawaki ka moe hako whika uraki. Oh, very good. Nea ka taki mai. Ka whakapaspaske ki. Iyo ho petai he ki ko te hui o he ko ura dai te tau ai mo mo I he ki. Te vai tai ko ko ka ko ma no ai. Então, eu vou ao a guerra aqui. Só vou dar isso, eu vou mais uma vez. Então, eu vou ter ao a guerra aqui. O que é aí, aí, maquete, aí, o que é mais, aí, também vou para vingar, só aí dia, lá mais. O que é aí, maquete, aí, que vai para mama, maquete, aí, eu ia para fora, o que aí, que tá o que vai aonde tá mal, aí é a coisa, malo. Amen. Let's give a hand to the Lord. Can you add something quickly for the non-common speakers? The question is, what, in regards to speaking in tongues, what is there any other type of power that you receive when you're empowered by the Holy Spirit to speak in tongues, so that we could speak in tongues if that is the case? Pastor, please. Sure. Io o viai malo ma che ma e e iskuina tava che Paolo e si cominciò ya non lava ko avete vete ia na che cacaire che lo tonga lo tu le che ha to ape de feiga leva che famava va he ai o viai lea o lea che he ai ono o ka pina ka korea la Paula anuncia nga ya ta he o tole te la ya ni de que ia ka ko o ko lea que he korea que he de build up e tau moi de lan ha que tanto e ko kui na que sempre ni e ka ko hi I tonga le tau que ngana non to que creo que non va a ser la ya ni higiene de que nos imagino que nos imagino la gloria en la aula de la humanidad que ha habido que caer mi la aula que nada se te o fili que está aquí con ni que la humanidad en la humanidad o me le tu a ni uia volver a paki o algo filia que cautivo fai via todo e se ia ver que que parece calangia pero não vai se subir e vai de cadeira ya contoi alamu o tal se assim pela conferência ali se lera
whalangi e rea te ke. O te tau whoka tau ke aina make. Kau e ringa te ke mo tolo te ke rea te ke o manu ki te rea te ke. Ika ke mo rea te ke. Kau mea pupehe ai te rea te ke. E sia, e sia spa pentecosti, au tau tui ki ai, o manu ki hawea te kua. E mea mai e no ke tau mai sa pentecosti do ke manu ki te rea te ke. Venga ke rea te ke. Venga ke usia, da poke ke usia ia, e koe paktai sa wea lau mai e maarioni, kono evidence ua ki, koe speaking dance, rea te ke. E ke tia mehe me ko ke paktai sa lau mai e maarioni, au te ke rea te ke. Mahalo me ke lau mai e maarioni, lau mai e uni e me. Paktai sa wea lau mai e maarioni, evidence, speaking dance, rea te ke. Amen. Amen. Let's give a hand to the Lord. Evidence, and I'm getting therefore, for us, I have initial evidence here. I hope not my own from the Roman. I cannot go there, get ahead. I am not my evidence here. I hope feel baptism the Roman. Ikawa, go there, get ahead of the Roman. Dia mengenal formai yang mari dan nampia dia. Dalam ini kita tahu dia, orang nampia mengenal itu. But it is a sign kita tahu. Kerana tahu belum dalam kita beritahu, kerana kita is a form of prayer. Dia melakukan doa macam apa? Kaya bulat tu ia tak iluar. Okulea ia e mistake ki e tua o koko tai ko yo rea ko e rea tai loa i lo i rea tai loa le ke o lo ko no la mai matu ka noa a ho ata mai but it's one of the power but then ko ke lo ko e rea ke ta mai ko fora te tau to ko lo ko la mai Matu ko tau rea ko tau lotu ko he rea o kilo. Ko tau so be o tau to. Ko tau mata mai, ko tau ko mata lai ro. Not our we. Ko tau mai Paulo ko tau ke lotu ai he rea ta ilo. O lotu mo la mai. Ta noa ata mai. I wish I had ke hui. Fa mo ni he ko sai ni si. Na o whakatotoro ai rea keke. Na o mai e whaiwhekau e taha na o tesi. O tau e whaia mea koe nake na whakamoni, to moni e mea koe. Te koe na toko toi whaiwhekau koe ni, e wharimaki. Pana na wanga tau e ngai mea ki ono e ka mai ngai pongo ai tau rea. Pe whekau rewa ke rea, ke rotu i he rea o ino. Ko te koe na e rotu ai toko taha koe ni, i rea koe rea o ino. Koe kalafi koe ko kau ke mea unia, ure koe mea tau ata mai, ure koe tau rea. O ule re kalafi. I taimi na e le, na e rotu e toko taha koe ni e English. I tau i rea ino. Oska patalane rewa he e toke taha. Rotu he rea keke. Taimi na e rotu e toko taha koe ni e rea keke. Zero, no never move. Ai kalafi. Famoni leva lea Paula, o noa, unfruitful. Aho atamai. Aku rotu, ulang mari ke rotu. Even the devil, he don't know nothing about this language. Koe tau language here, culture kita. Tau lea i lea keke. Ko taimi ko ia rotu ko tau long mari. Kai noa o tau atamai.
pau fufe mo kina atamai lea ke ga longa praise God. Dia uma kita perlu we understand uma coisa que ele quer. Quando ele quer ele vai have a form of prophecy. Ela me quer fazer ficar. Pe Paulo o confirma o plan o confirma é o que mo hori que ngai me ofa falar mais. Kan ai que mo kikite. Aí eu beba Paulo aí eu terminei então fai worship ko mai ficar e ele que pe o ia ele vai tama fraton de fraton ele ka pe Paulo que lá pe que mo kikite eu vou matar ele Paulo eu capaz de lea pe o ele que o compil pe a pe sunte build yourself up, pray in the Holy Spirit. Papel me Paulo. Kota mo ko ko ma ele ke ko a be o la ke. Papel Paulo ma ko fa mo ke mo le ele ke ko la pe ke mo ki te interpret. Kono ina is not about you. It is about the church. Papel Paulo. Ga mo te ele ke be ko ba ta fo pa. Te ne pe ya ko fa. E ko ke ne ilo e. Ka fa mama fa Paulo pe mai ko ngai gift ko ne rong mali at ka ko ke build edify bless no kalais amen ka ko ya ma na fi ta mo la be ko ai fa fe ka para na wang le wa pro re pa re ko lo tu le ta o tala no o lo tu ko la mali ke o tua pa whanau o tua ki ai unfruitful au matamai e kai po rea papere Paulo te ulotu i rea tai lo te ulotu i rea ke so pe ngai gift ko o no mario le tala mai it is all about building the church build the church o tala no a lai ula Corinto vai tawa ngai gift la mai wa mai ki vai tafa kai hu vai ta to ta lo ko vai ai ofa ofa então bem eu vai ofa lo toma ko gift ni ko ya keke fa ho ai Paula ko gift ko ya tua at ya no motive ko la be Paula ka pa de uri age ngai ya keke uri age ngai ya ko angelo pa fa o ko sino ke tutu ke mate ko ko ki hawe ofa nothing. So the gift ko ya tuam ni hanga mai au ngale keke is for us through love. O sa mi to le a we ho to a le keke fa ia ko e build up a ko e when you come in keke says go ina to iba Paula pe ke ho hori se ngai mea o fa la mai e ko fa o fa ia to a ki no siasi mahalo ko pe to ko ni Amen. Tot een vorm was maske eki. Any questions? e ko vakai au ia lahi o te neoko. Pea ke pea tahai ka polo ka nyata ni whakatonu. Pea toi whakatonu pe ia ne lea ka koe whakatatau ni whakamatau ka whai kau. O kumua hoa tamai. Ko lau mari o ko kurea ke o tua. Totonu nai ke ngawe ke pentekosi. Pea ke pea tahai ia pea ne toi whakatonu pe ia. Pea o totonu pe ke ia ia taha. O whaka mea ofa ke whakatonu lea ke kaitoki. Kau oku value e ia kaya ia o lava be ke pe e kono totonu a foake rea ke ia taha o to foake pe mo whakatonu ke pe kono inga kai iku ke prophecy
ke plus whakatonu equal prophecy. E koe prophecy, e mo whakatonu, o rea ke o rea ke siasi. A pau ke langa whawhoi tui pe, o rea ke pe au. E taimi koe siasi, a ave koe kahloki. Alba koe rea ke hau pante poloka. Koe langa pe ia te uka. Ka koe mego whai o se iyo. Ulo aki, koe whake a la maria o tua. Ia taha ke rea ke o to tonu pe. Ke ulo aki pe, ke whakatonu pe mea te ia. Pea ka ikai, e tau whakatare wa hei ki a taha kehe, ke ne whai whakatonu. Koe ia me. Tāna e peke, e ora ke me te kau. Oku koe ngai whakrofa koe, ai koe e la mari e, te he koe paula. Ane whake ni ihi, ke rea, me au whako ia, rea keke, whake ni ihi, ke interpret koe ia, rea keke. Ka koe, amin ang koe lau ea whakau. It is free, ke sasi ore ki ai, ke atua. O marao pe, ke atong lea, ke ata. Ke koe mahe maari, ti teila pe paula ni mea ke whai ai. Pe paula, koe o whema me toko ua ke toko toro. Ai kau mea, o ne osi me marpa ke whanau. Koe mone whikawaki le tohi koe ia ke mao. Koe koe au, koe pe mao. O mea ko whema me ke tau mahi noi. O tau tai mahi noi, e rere lea ke ia whia pa o moia tahai o. E ki lere moia uma ke moia. Ka tau whawhetaki tau tau pere lau mari. No, you understand. Koe ke ma tamata ko gift ko discernment of the spirit. Te meo ke tuha ke tau. Ka ko te ngaki e maa. Ke maa ko e nai whakawhaka. Se o ngā me lava pe ue te oro ia whakafi. Papangi ko la fe kau. O moi pe hata hai o te ke a ki mea ui. Pa o whakata tau ke whakarea e no to. E lau mai. Malo ki to. Oi, tapa ko e whatau. O ki whehu I peke mo toko I pai tau whai kau. Oi, taiki koe tai ai ngai siasi e nai whai e ai rea ke. Pea o taiki koe whai rea ke io, kai peke motu rea ke io whatou e tō tā. Ma whatou ka mai e le whatou rupa pe te ke, whatou ni sāpaki e kita tāru sāpaki. Ka koe o iai e ni whai pe pāna piti pe e mua iai. E mo kita hori pange ke kalasi pe e. Apa ko whakarai pe e iai ni rai pe pā o tō tāu pe o rasa. Apa ke kuia e mori ko ni ko whakatonu mea mi lau maari e te rea pe ki tai wharea se lau maari. Ka ko kautama ko ni o si au ni a whakatoi tāpu. Pea osi e a whakatoi tāpu mea pe tōma. Mea pe tōma. Pea ko toka tā hapa i ni a se ke kawe ki siasi. Ka ko whatoa mai, ko tai ko le whae rea ke hata. Ko whai, se tesi ta tau pe o kuri amari, I sa pati ko tō. Ko tai pe koto a rea ta koe ni whatauru. Tō whatoa mai ha ke ia, ko koe pe ni whai pepa ana koe ni whatauru. I mua pe ia ai e se a lau pe e ia ni pepa. Ame koe ko pravi kai, ko toko ni maki kasi ke asa ko tak ki kua pravi ui. Maro. Ki tolong Tetapi moga lagi siasi. Femaka kai na ulotu. Na ulotu ke e mai e kau toto. Porque a to fa se o. Mo pa nga ba ku yo ulotu ke e ki. E ko vere ho ko ver la me vai. Te mo mo ko fa se o. Fa mai yo. Mo ke e ro to mai o tua. O tempo hoka ki he ke sensitive ki he lau mai. Ka mai ke tau rotu i tai be. Lau lai pepa tau. Ka wange to wange. O ki toko mene toko wange ko le mai ki toko nia.
ke te ato koni ia. Bao ngon mà tụi biết. Các cái tay với cái tua kìa, với cái màu ngon kìa. Sai, kau hi kau tau tai mi, kau whamanato tu pe tau ki afe mai na tau ki lea ke he, kau tau kawe ngā ka empowerment by the Holy Spirit. Kau kore pe ki mautoro, kia pe tai ki mawhana pe hea i te hoi, kau mawhana pe mai ngai whehui, o pe te tau fuafe pe kau empowerment by the Holy Spirit, ai kau lea ke he, pe lahi ngai me ai, au te tau funofo ki ta whaki pe taha, tau nofo pe ki he, tau wako koe nai whai, e whakaivia lau maari o ni, amen? Tau viai koe, tau wako koe na tau hongo koe kia kingdom culture, ki motoro koe kia ngai whehui, whekawaki pia moe kingdom culture, ko whawhikau tau taia na lawe i ta whaaki koe ia, ka pau kia to ia ngai whehui to mo fie whoki ki ai, ki he empowerment by the Holy Spirit, o ku atāpika ki mō toro ke mō wheo, ke mō whehui ke ta whaki ko ia. But kingdom culture is the next one. Ako no ua ia na tau whanau koe ki ai. Ako no tolu was peace through consecration. Amen? And our last was leadership. Na tau whanau ai ke leadership. Ako ki mō tolu, if you have any question, te hokoka tupe tau whehui, pamalo ki kau whaiwhekau, ko hika ngā hitalele, ngai whehui tau whanau ki ai i he pataka ni. Manatui pe ke tau whoki pe ke tau peisi, empowerment by the Holy Spirit, kingdom culture, peace through consecration, and leadership. Tukot ki he whale, ka pau ki ataha, na whale, o whehui ki he ngai, ako na tau whanau ki ai. Kingdom culture. Nā taha ko te whehui ke kingdom culture. Ia nela. Ia ko ki whehui pia. Kingdom culture. Nava tau tonu whapete kosi. Te teo ko vai lea ko mawa aka pati whikawa matani whakitaki e. O tui nei ke tau ko whainga lea o tonu nei ko whainga lea e mawa aka kota whapete kosi. O ke ilo e ko tāpete kosi. O te waroi ka toko, toko ua, a tamai o te langa kuraga e tānoa e sa me koe ke te kumau i o tau mutu. A whakitaki. Ego ki whehui, non è che fu dietro tolgo dietro tu ma ho tutto e trovato per cose che avevo a te tavola con ma figata che ma ciao e tu stava a guidare e dopo ma ciao moni ma ciao là Che dopo hai visitato. Io, come fa? Ai mo whehui pe kau ko kau chaya ko ta. E kau chaya ai kakaya E ai mo whemau ke tau rea pe rea ko. E ko tu e io. E tau rasta e ilo e kita. Ya ta. Tau mau mon fo ke tau wa tau mahen ki ai. Ei, ko tai ke ki, tau si lo le wa ta mau. Tamai ne ki to. O mau e pe pokia u ki to ki. Well, hai con quê, anh con một tàu tôi không tàu nào, quay quay tàu đè, tàu tôi tàu nào, một tàu cao dài. Mà nếu mà tàu đen là tốt hơn khi về tàu đen thì tàu khá chả thì
ai ngā pau i tō wanga koe tunga koe whai kaucha o koe mo o koe tau kaucha koe tau mea tau whai tau teunga tau rea pa koe mea moe umea o ta ofi o koe ke mofua koe mea o mofua i e kaucha ko toa ai koe e ako ne e mea kei e kau koe tau wangu he kaucha i e kingdom kaucha o ko kai ke tau ha whakatapui tau nui ko inga koe kaucha ai pea neongo pe koe ke kakato kia whakatapui o tau whaiwhenga pe ki ai ko tau silo whakapau koe kaucha ai kia te au ia ko ki Italia peo ki ai ia ange pia koe ange roki koe ni Isto meito ha hoko yo kama fu kauchape fatai ke ki haleluya amen fatai ke ki haleluya amen yo ko pe au mo ya ko we kau ka pe be la ko le ai ko le a ko si ko le a ia kingdom ko no eta ko le ai ko to pe ko le ai urea con la pangau ya que toma pues urea le ko to pe ko le ai ko malo ya ta te to ko mai ya ka ke ja ke ta no to fa malo ke ta no to fa malo sai pe ya pe ko no nga ko te ma pe ki ko te mo ui pe fa no fu ale ma te le a ki pe ya ai me a ko ai me a ko ya ai le ko không có biết tôi hay tại vì cái tóc hay là bây giờ lúc mà tóc của yêu có thể đem cái tay của tôi quăng một ăn là cả sản nít hay một cái tóc hay một củ hình ngang của tóc con nó cả sản nít của sản bên nào miệng cái sai của miệng của cái tóc đúng đấy phần ông mấy cái sản nít đấy đâu cái là người ta đi về mà làm ki tonne ki tana ki pe ko tari o ka ke te vele ua o io ko ano ringa ko lea whakalangi whakawhita ki reki ko kausa ringa o lea whaka otua e same te au ni manoa vesko no ko ia o kumana wa ke ne whakawhita ki sio ko kausa ko haleluya ko kausa whakalangi ko olonga na fua lau ngare ma oni ko kausa ia ko pure angai ko olonga ia ko pure angai karea haleluya ta ko harea e mi mama ko le whakalangi au pia ta whawhita ke ki o kai ko harea e mi mama ko le whakalangi Pako na tula ko ia o kai ki to ia ko ia e mo o ia tangata kristiano ko ka pentecosi e tangata mo o faka kristiano mo o ke e ki ko na tula me pure anga o tua favta ke e ki amen.
tau whapipi ke kakai. Pēno rea tōko ko rea whapipi ke pipi. Kako rea tau whae ke tau roa connection pa moa taha. O tau ai toko. Kako kia au ia ko whakatoa mai au ia pipi. Ha tau kurunga nga. O wako e kakai mea tato. Tau haleluia ko tau pona tau hale. Tau whiki anga e whea koke umena e hoko kai koe. A tau tā mea kātou sia si. Tau skiti pe, skiti kātou sia si. Ka kompui pesa te au, tau culture ko mea whakalau mai. Heke ke tau culture ke mea whakakaka. Amen. Heke ke hoko e tau wanga whakakaka no. Ke whapipihi mai maamani e nau me aka tau tolu. Ko tau tolu, te tau influenza maamani, ko tau wanga. Ko e maua tau ene tolu, tau ngari liwe maufua. Maufua koe toka. Ka hawa whai ke kau, o si kore ane pake mau kau i ta. Heke ke toi ui e tata naki ko kakalapu i. O se maranga ke kau mō lili mai, mō tata naki mai, ko kakalapu i nia. O whape katoa ka mūtoru, e whuaki, ko ne whai he riro. Tau hie whuaki ta poki tanga atua ala, katoa, tau tui o tuate ni ta whuaki tau tau. Ko ne, maha tau i te tōre mawa, o ko aro te, ne ke ki wai au ke mau ki kai ngau. Ai pia ke mau kaurita. A ko aro ni a pipisia ki e kai ngau. Hoko e ko culture. O ke toi ui e ke, o pai tau ki lili e li a mai e tau ki e ka ane i kua tika. Kata ke hei. Ilo pehe ka kai ni e ka whai. Ai te tau whika ke whapipi. Mo langa ki o ruma e tau culture ke ne influenza ma mani. O e tu wake ke culture ma mani ke ne influence tato. Malo ko ia me. Pero ki no pe, algo na ko ura me kai. Ai ko fonua ko culture. Hangai ko ni ko tau 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 ma. E tala pe ho tonga o e na sio mai ko teu ma. E tala pe ia ko pe i ho lea. Pe tala he tau lea. Hangai ko ura ke to ma. E culture ko tau ma. E tala he tau lea ko. Pa tai e o ta ko tamai na me. Wani mo ko ma tau to mo ma mani ne la me ke fai ako ko fe o io pe o le nai ke ko tau to mo e ka kai e pure ama ki tau ha o fili mai ho tau mari ni po oi e fili pe ho tau mari ni ka kai go e pure ama fo he wani unga ko na urunga nga go e usio wa aku kwai whenga urunganga e māmonga, koe whenga urunganga katolika, na wai te whitoi tui. Katoa koe au tau ke hikeke. Pāme u whakau kau ka pau koe, ka kai ki tau tonu o e pure anga. Tonu ke tau hau peo alu ki ka kai e pure anga, o whiri ki ai tau mai. Ka koe ko whatau mai kau pende koe. Sa e na toi whiri mari mai ni ta whakita. Rai anga ho whai o hino mai ka ki tau tonu mahalopi. Focus was taking. I malo mito, o tari pia ki ai, whiri peo. Pia awe i a mofi meni. Ki ton. Sai. Rave ki ai a paura. A kau pe ki ai mea. Not unequally yoke. Unbelievers. E wate tau. Yoke whata. Pea kai ke ngata ai o tu iau e kehe peo whiri mai ko mari mei loto o whiri ho mari mei tua. Ka koe hango e lawe pasten
o be au Filipe o Marino. There's about consequences when you choose someone from that side. Eu que coloquei da questão que curiki. I'm going to talk about Christy. Eu toda aí. Taule que ele caiu da questão. She was young. I used to tell her. Libertare, ricordo da uscita che mani muoio. She was someone in our church that we were married to. Aula io va. Christy went to school. Aula che io va. Went to USP. Oh, ele meu va custir também. And Christy came. Eu pariamo que tama mi va. I'm going to get married to a guy from China. What church does he go to? Também. Na mi Pentecoste, você está lá He was always Pentecostal, but he's in a different church. Vai mapele wala para ele Who is that kid? Mi baba. From Oahu? I come from the same place as the person who should told her to choose someone in our church. Went through a lot of hardship. Koe malai tau koe neo atu konima. I told her this battlefield Ka ke is toa going to au ki heri nei a koe. if you go Ka to musi tell kai lau ke whamai o muru mai te ki roto ki he. Ka se mawheta ki roto a. Koe roto lahi mona a ko. He kamata ki wawa kong, wawa utong, wawa utong. Ka aru ko kai ke ko whai malai tau ia na mawhoa te muru ko tua pe, watu pe, utu pe. Fai te po i mai mari e iki. Asi. O moi tu e tahu ma tu pe te. O te ka kai ke sai. E te whakakina mo mau atamai. To e o ai oro. O e ni. E whene ko ki tamai ki heni. Ka pau kai ke sai e mata. O mosio. O tu i he iki e mafuri pe mata ai e sai. Malo. Mari so ko ta ho sibiar na ko. Ina e fe u kau. Ta mari a tu. Ya, ni mo ra. Filipe Miro. Ang mari ako na alam ang may sibiar na tu. Pag mo na given go fuwa. Kana mo fai ko ni ta ha ke mo ro tua. O ta foki mai. Ko ni ta foki pa tang dia. Ko foi kalau ni ko ha. Kung sila betul fai ko man mo yung kalu ko ma foi kalau ko yung man tu ta ni. Ai to bo ko ni
fili koe ai. Whakatai ki tāna ki te. Koe lau whuki a whawhora ke whiri me i wata. Kaukai ke pehe. Koe ke pehe. O au peka tau tōru koni tau pehe tau māma. Koe ke hoko ia. Ka oku hiai e whonga ne tau mai ke whawhora te tau tō. Ka pau o tau whau atu e hala ko ia. Leongo kai ko totonu e tau whau atu. Ka o ke tofa hala pe ai o toa. Kia te tau tō. Ke tau hua i toa. Ia me o pare maro ia. Koutui koe e tau hanga ko o lau kama. Koe tau lau e ati ko Pentecosi. Hange tau pehe koe tonu tahaya. Ka koe mea whatu e whoitu i tui koe lotu ia. Koe tauhi o to lau maari ke otua. Koe relationship. Ka whawhoitu i tui e lotu ia. Koe uhina hanga he ngoa Pentecosi o whakaharai e tau tui. Pea tau lau ai a taha koe kehe. Ka hine koe a uia mo sigira nāia. Ka kuneo stari ai a sisu. Whawhitai ke eki. Koe mea koe ke whare o i tui. Koe lau ia whorofora. Whiri me whare o i tui. Pea ka pau o kui kai ki mo ui whaka o toa haumari. Oa nākeri ake. Amen. He kokoe e iai covering. Koho o tui e iai covering o mari ki mo ui tui. Pau tau tui, God has a second chance. Koe o tua ni mawhia mea o tau pe. He kou tui o kai ke tonu e mea o tau pe tau whai, whatatau whawhora o tua. Ka koe o tua ia o i mes mai o ofa. Koe ofa e o tua tatau pe ke nau maari o tau e tau. Tase mea, pe o whewhi tu o ke iai. Pe koe hawhai na lotu ke kau ke ai. Ka koe ofa e o tua tatau pe ma te tau tua. Kaha ni tau toloi, kono i ngā, ke tau whatamara, ke tau hao tau pe, ke pureanga o tua. Ko ia e ko pēo, ko Christine, is a blessing. He koe nai whai pe, he koe mea ko lea ke nā ta eiki, koe tae loto ia. O kau koe lea ia hei tui. O tui ia ku ke he me tae loto. O kai koe whehu i ke whakamatala i mai o loto. Koe whehu i ke whiri mari i whare o i tui. Pēko i kai i whare o i tui. Kai whonga halau ai o tua. Amen. Ka koe koe i kuna anga ni lawa ta mai koe. Ka kua loto e tamasi. Amen. That's the end of the day. Kai ke tau lau kafu. Ka koe o tua malawa. Mea ko tō peu malawa iai o tua. Wha marohe ni si o mata, ka kai ni si o anga. Amen. O tua o malawa. Amen. So please, Christian, go through a peaceful consecration and leadership. Total, Kau i lea kau ia. Ko tulu ia ne whiri ki tua. Pase que pague. O tua e malawa. Io cosa di cavallo.
o whiri ki kua. O usio e a honi, ko tangata ko tau ku ko e na ke mo uia ke ki maro mo tu vine ke ha oro ka api ke ha. O usio ke o mo ni a honi. O iba ke lata. O no o ta. Very fine loto here. Your questions, kadang for boleh bego tau tai mi vave au pito. If you have any other questions, okay, ya ngai fehui kingdom culture, empowerment by the Holy Spirit, leadership, the whanau ke leadership, and peace through consecration. Ko whairika sipe o ko hanga whaka, wairika sipi ko control, wairika sipi na whilawe ki ai a taipisi. Ako whanau ai o kurahi e ta sipi control. O whairika sipi control ke tau hoi. Lawa na taipisi ko ke ta sipi ko e tataki lau maari. O ke whaua, ta sipi ko whatamai ko control ko ma ake te ko whatamai ko ne mamahi pe kahia ko ne o mamahi ya ko ma ko control ake ko whaki whatamai ko whewhuri ta sipi o mahu tina Leadership is not about control, it's about responsibility. O kai ko e taki ki ke pule, ma whakatiki tato. Kai pia ka takilere e te whanau me peko e ka takilere e ke whakatiki tato. E kai ke mui e kakai e nau ilifia, kia tae ilifia ka tato. E whaongo tau fua pe se te au ka tato. It's your responsibility e taki. Never about control. O whataunia ia. Pea koe control, koutou koe takilere ka paki tawa koe takilere ka tawa koe asisu. Humble, humility. Instead of control people, try to be humble. Ongo i ayanga lea o te mao e kakai. Ka koe ke te tutu nia tupe, pa te pure i nau tolu. O ke pe petai te whanongo, nau lava te moia nena. Koe taki pope te kilini. Koe tangu ke rea i. O whanau mai kakai pe nau. Ke sio ke ni. Pau pe ki ia koe taki a ke control. Whatiki tato. It's never end well with CRC, with family. Koe kia o koe takilere, koe humble, be humble about yourself. Feel dia mai ai kakai o kai tu ke control de pure pe kita de mau o taki ko katomia o dia o hampo dia le le fai o taki ko tawa na le sisu ka to taki sisu ta su kai ko ala malu te mo vou mais para aqui. Tana ke beri. O la mei me ka o feu ni o i o i sai ko to na ka ni o to te tana. Aku ko le bigi i fu fa na ka ni ki. O mei me ki me o fa ana ni ki. Ke ka o ki na ko le fa o to i fu. Kintu culture. Kau hawa yang itu kan? Nanti kalau yang besar pun dia isi asal dia yang orang dia sesuai dia. Kalau orang raise up kau guna beheli,
Ai malu au pito. Ai a follow tigo malu. Iro ia he tatanga motonga kotoa. O kuhala au bia koe ilo ia I mautonga. O whane loto peki api. Api peki whane loto. Api ako pe api. Pena ngata pe mau e wa mautonga ia. I foi tapa whabi koe a koe tapa api. Te ieke o hopo au ki tua. E o alo inoha. O ke hane peka a kane whai o kusupai. Foi tā noa noa. It's a long story about the tā noa o ia. Ako whanau peke. Ako hinga le a kuia I whakakau koe ni. Nei ke o au koe ko hinga ko hoku whakangatangata. Te ke o awa si o hene uhila. Te ke o awa si o haulohula. Newa na ia e tā mea lea e kukui. Tā mea lea papa. Tā mea lea uhila, whai roa ke ngai roa, al ke ta koe misi he uhila. Kana te haka ia whakata mautoni, kia whakahina mea ta. Mea pena I roi ka rotu api, pa mea pe ia. Pana ku tupu hake ai pe au ia, ko hana moni, ke mai pe lea mai noni, ke mea mai ako ki ai. A whai whikau ni whau, hai os whai pe u whakata api o. E mon pele e mai whai e tō tai. O au ia, nā whiri ki tua. Ko nui hina a kuria e ka wai whikau. E nā ko hao e kwa te amita. E marahau tuana a kuria ai. O whelawei ka mai tūna koe whakatapu. O ingana toki alo e pama o ike e eki. Kana ku ila tō taha koe ni nei paresteni koe tai ni koe ia. A pue muri ai polo. Na I kai au pito ke ne tare e ia ia mea koe tau o lunga. Pe koe ia ia mea koe mau. Ko whehu I pe ia ako. Koe wiko nofo koe o tāna ke whakakaukau. Pea mi ako koe culture. Koe kingdom culture. Ai au mahino ke te au, o ki iai pe tau whangangata, o ki iai pe urunganga ki tau whai, o ki iai pe mo ui ki tau mo ui aki, pea o tui pe sente te au ki ai. Wahi me ki tau whai, e langilangi ia e si hoa. E kei ki tau o mai la tore mea mamai, ki tau whakatatau ki tau tōtea. O ni ko tau anoa ke na posto. Oua na whakatatau e ki tō ke mamai. Whakafohu ki tō. E me te whito na moto. O mea pe te tau ila I whina ngāo e rotua. Ko hono lelei, ko hono hao, o ka pau, te tau ha, in line e mea koe, o kulota te whawhara e rotua. Ko tui au e ki ngai mā uru, nea mo ai koe ngai mea whakalotu, ka o tui e a hono, hei ilo, ta pepa pare Palestini, pa Palestini tui a pue. I anga whakalere ngāo e. Ka koe anga te lia kua, tau pe kua, ki hene. Pea pua hinga pe wheo ea koe, o kulelei nai, ke tau hoko pe ea tupe, ngai mea koe pe, iai pe ngai liwa, ke tau o mai, ke ngai me ai a pure anga, ke tau whaiwa, ke ngai ngamesi. Pā pe koe ki wheo i pe ea, manoa pe tu whai. Tai bena winidi a mafu, karaki, koe wheo I pe hit the mark, let's go. Kala ke ka whaifkau, ai te tari i hui lolo a taha ko te whanau ke ata. Koe tari ana tano koe. Koe maa uru, koe ta unga o mewhi. Me kureanga tua, e me mama. Aka pau, me mama ni. Totoni me whauma o tanto ke kureanga. Paka
pau o me pure anga o tua ai whakatapu talapui, whakatapui. Tau toton ke iai tau mui. Koe hae mea tapu. Ai na lau e paula. Koe mea ngai au na kati au. Kou lau koe mea e silaki. Kai ai e mea au na kia kalaisi. Na kai koe lau koe hamore kia ti au. Ke honga toko mea na mari moia tau e kutupu. Kakano. Ka koe aho na ilo ia ia kalaisi ko whango ui. Aho ia na kamata ke umaa pae tata. Moe ngai mea kotoa. Moe maa mai kai. Mei whee ngai mea ni. Pau mi nao man. Tusi. Lea sisu sairange o ni mantaha. Kami hu ke pure anga. Kau whahala iko e ho mata to'o ia. Whahala iko e ho wae to'o ia. Sayang ho wae taha ka ke hu. Ya sayang ho ni mataha ka ke hu. Wea ngai mea whaingata ko tau ka kanua. Ko maoni wani lea ka sisu ke whahawa o ai. Ko ne bebe e ki tūsia. Ko ne mahinu serious. Ai mo ni whata pune e ki pura. Amen. Ko ki tokon ke mo whewi. Me whe ngai mea wani. Pau mei mamani. Kai mga parapari mangi tau. Tau ai e mea me pura ngai o tua. Amen. Amen. Ogas pasi. Kau kuitani mea mo whewi. Kuitani mea mo whewi. Ke whe mamani tanaki. Itana ke vile ke Peko taina ke tau whaata ngai hipa o ngai ni umai ke mea si. Kia au e mai to ki whamatala kia te kau mea mika lei au. Koe mea tā ke whaatau ngai si. Koe hoko mai noa si suma pure anga o tua. Ke he no pito ia. Mea kotoa ne upside tamai Pea ko whiri. Ka siro tamai o whako ko whiri. Te mu whatonga ko tō ko te kingdom culture. Mea ko yo upside down. Kia au ko e kapau e kamata ke tau hanga. Hange ko e alu ko ki tua. Ko whehunga bre. Ko le leita ha kumi pe o maria ko i loto. Ko le rei tahari. Ka o pura e whangitara pou e ni. E nau sei ane toa ki te whine i loto. Ka nā tuna tolo to langa o le atu ki aidanga o alu tolo ke o tua. O nere mai o ku whaingofuam ka nau tō virka. O ke he au ia. Whiri loto ko le rei tahari. Ka whaingi whiri mei tō. Lengo palpare mai. He koe na ku lawe i mo. Na ke hanga e koe o whakaliriu o mai. E kou tui ko lea mau nai. Pe ke ngata o whakaliriu mau mai. Pe toi ko na mai lo nau pari. Ko tau whiri lo tau pa tatau e te siasi. Ka pau te tau ki laka ni kitua. Tau kau ni marau mai. Ka po mea taha ke o mahu inga i e konga po ia. He kai ki lava e koe ni mata. Te ke alo sari hata ai tua. Te ke lotu. Ke ririu. Ko ngā aue a lau maare maaro ni ke ne hanga whakariri mai ke nau tolu ke nau umakai ke nau tokanga ke lotu ko ngā aue a lau maare maaro au ke whiri hata haki tua lotu peko ke lau maare maaro ni ke one day ngā aue maaro he no lau maare e tō tāpo kia e whata ka koe ke ula pe kotare ko whiu ko tō take au ko te ke he au E o doki whamara pe whehui ke kena e lawe ki tatou e whehui e alu talanoa whikawa ki na i alu whake ki mui maru na nō mea please. Kana lawe ko hika ngahi a whaiva o asi i siasi a mago e whehui hanga tō mungi o iai ngai whaiva o asi o tau siasi a honi tata te whitu ki Pentecosti. Nei koe whaiva i nai whaia i hini o saske he kau haia te tau tō mau asi ka mau uru me a fua kau Kapau kingdom culture o tau turi ki ai. Is this part of culture?
Kana si tali pe e faiako. Isen? Ia o hau pe kau e rotonga koe tau talanoa e ui koe e whai koe tū. Ka ko kore pe ke ki lawa pe whorofora koe ni ki tau whanongo pe ki ai. Pe tau ta whoku pe moia o ai ki aha ni soka ui si e tai ni. E toki koe ngā uka apostolo koe wahi no wha. Pe e whorofora. Pera e ongo mai e leo kia te au pe. Tu hake pita o tāma te mo kai. Pera e pe e pita. Eiki. E kai au pito. E o te kiai te u kai ha mea. O i kai ngofua pe tae maa. Pera e toi ongo mai e leo kia te ia kono tu o wā. Ko ia ko whakamaa e he kotua. Owa nā te pehe u i kai ngofua. Pera e whai ai me ani o tu o tolo. Pera toi fusi hake ai tu pēnu i e lawi. O ia e mea kua whakamaa, pēr tatau pe ia mo whakamaa e otua. Koe ke tatau e mo e tau whakamaa mo e tau koe. O koe mea ngofua, koe ngofua pe e otua, pēr ngāo e mo nurama e. Mālo. Ia tare tō whai. Ko tui mahalo koe e tō piki mau i lai. Koe mone rau. Koe tohi mataha roa. Ia mawhako with Christ with culture, Christ against culture, and Christ above culture. Ai ro fu te to me ko ha me ko ya na le ko ya ki na prosperity no programa wa ko culture no be supposed to become under in culture akaraisi me le dai no ta wa ko ki ai o America ia arone dai ia fa va fa data também ele falou foi no cavalo se ai me funganga tarama ya osba ba o mai mai iba ba me ia ta e ko hangai ko to kau cha ba ta to ru ma na ta tu ma ru ba ni ki ta o fa to lo i ko ai me aki ha ko ai me fa la ni ai ko ai me aki ha la pauleva o akensia e causa fola então se eu já também faz tá bom causa do bem campana então é a causa foi a então que a pau é uma causa amen Então quando eu bem tô mais na matéria né tô com já tudo então culture o me fato ia me lao agora que eu fato tá dando que tô tá eu foca no motor o processo na minha tala lao fala vai culture ia amigo na tapu amigo no na lao na que tu pua que coi tapu maulu tapu sio faiba tapu mo ha ko nga ko lao e dai ko ia ko me pe ko fe to kanga to ia e tai nimi na hawa mo se mo lao pe fa o culture e ko tapu ya ko ma oni ko tanga ta dai ko kana ka mu to tonkia ko me ko to kanga ke pa si suya mo keres ka fa e ta o lunga e lao ma ka fa e ta o lunga e lao ma le ka fa e concetti e lao ma le ki a ma ko to fare be ta ko culture evolve o ka ke tu ma pe alua petai ni ki ke tu o ki ke tu ka kia te au ka fai e mea ko to taulunga pe ko concetti pe ko e kumai fai e lau maria le rei ko mea na hao mo se ko keresi o fai tau sio ke mea ko to ake keresi o ka ke tau ke muria pe culture e ko lao
Porque eu vim com fatal mais lá, mas tu vai Paula, mal não é lá o a base suma que esse o tu já está aí então lá cá tu dá todo está a faz lá o Maria dele e a Bela vai para o pai já cá com faz não mas drama aí lá tá o ficou o faz lá o Maria dele e tá o que hake que não tô tu já saiu e fala eu falta coi minha mãe do plano já aí faz ficar o fato da máquina o unihanga e o ri e então to que tá o rei demônio olha que o hinga a hapa que fala cacato lá que fala o mari o hao ia que hifo ia que fala o mari o fala o mari com moni con lao whakakakano. Ko lao, con lao e lao, ko school master. Ko ia une taki ko e tangata ka sisu, ka koe ko ia une whakakoui. Ka kone au e tangata ka sisu, ko ia une ia e koui. Ai nai hoko ke seitai ne nai tui, ta ia ia ngā ue. E a lau ia ki a Abrahame ko maon one. Ko keresi ko e aro ofa ia koe. Ai otua, ta ia ia ngā ue. Pea osi koe ai tui ko ia, o mui koe saving faith. Koe osi e tui ko ia, e mafuri le mai a ngā ue te tui ata, hono tau he mo ui whaotoa. Pea e hoko le mai tui, kai kai ha ngā ue ia, koe tui ia manu. Ka e osi e ta wapu ke eki, o ma ua eki. Ko tui koe ke uhinga, ai keresi ia, ke lelei ai mea kotoara, o mui kai lelei. No. It's wrong. Hala. Ko e keresia o toa kuhinga ke mo oni o ia ai otua. The truth. Follow mari. Ko me aia o mo oni. Ta hono wahan me me love the Palestine. Ko context ko ia o tala noa ke pita. O kuhinga ia ko e kakai ko toa pe ko o sta poki e o toa ke na mawe mo ui. It's not about the enemy. Is about the people. Amen. Koe kakai ko toa pe o kutau ki aku ki ai e wholofola o toa. Kono i ngahe ko pita, koe tangata ia ki e ngā ki e kausiu. Koe tangata whaise kau ia ki e kausiu. Ko paula, koe whaise kau ia ki e setaile. Whaise kau ia ki e setaile. Toki fuafua taimeri o sio ai a pita ki he visone ai o tua e mahino ki ai o kui kai koe kakai siupe na uton ke na umaku e mokui ka utoton ke mau e setan. Kono uhinga ia ai hanga he o tua whakaata ai whangaman o tua pe nai tapu ke kai e kakai siu asi hifo whangamanu ia ke ia he kapa o futupenu nai tukutuku hifo ki a pita. Tarange pita koe mea ko lelei ki o tua koe ki uhinga i ke mea ko tō pe tau whai. O ko uhinga i koe tangata ko tō pe. Koe kakai ko tō pe maman koe ni ko tau ke nau mau ai mo ui whakaotua. Rono tōma koe au tuko e o tangata, a kau tangata me whare ko ni liusi. Koe nau hau ki a pita ke ave koe hui koe whekau ni. Talange ki a pita, o whie mau koe whare ko ni liusi, koe tangata i ki tau lomai. Koe ui koe mea ngā ne whai, na e ongo whakamanatu ia ke he otua. Koe ne whaaloto, mui whaafuaki. Kau te kai ke ne mautari e ia eiki. Rangi ne mahe eiki. Whikau hata ke whare Simon e kia pitai. Kala kia pita ke haa whahanga te koe, ai mea uton ke ne whai. Koe ui a eiki, ni mea ngaua ke tangata, koe ke ne ui e kau angelo. Koe kau angelo ke tala whikau, koe tangata, ko ia ai tō taha ui e otua. Pea koe uhinga e nei sio a pita ki he monuman ko tō pe nai tapu. Ka ukai uhinga ia ki he mea ko tō pe ngāua ko tō pe nai tapu ko mofua. O ki tani. Risi, koe ospere ki risi, ka koe wheri whaasi ura ka sesi. O, ospere prispa sesi, whaasi lewa ki God shall have a
Kani to ni. Kau sa ka ko ma ma ni se ni wa. Kani ni wa he wa. Message of the Bible. Ua. Me ke tu. Me ke. Tama e ko ni mo. Wena ke tu. Kamata ke kamata. Kamata ke mo I mo ata. Tango ko wena ai mo kan ni ai e na ni. Ha wai pe ia mo fai no de ta po agu pe au ke sa es la mau y la coreja de la no de todo. This is conference. Que habla con se dice no. Habla que tamai con se dice e con te que me me matana no ali en le issue que vai no fai no tala no aí no da pa que va que o vai todo vai pala. E todo que se su e todo mesmo fora. O hinga a cuia tem ni ha. O hinga Nemo ko kau fez kau mo to ke te ni hala mo na e fa pon ton ta ko te ni na aqui te o mai te ki fa ko pa ia me a e hala ki ma mani e ta fono na e ta so fa ton me fa ma wa na o e te ta la wa ta la no ai ma mani e o ha ke mo ni ai o to pa e sa le de revo e o to ni isi u ko wate ne ko ne na la ke ni ko wa ne atakai maru ane ha ia a ha eu na kata puia he ne peshe ke ndia kata pu la ia ne ne e u ha a ki kata ko to ko malu to he
Ko me ko tu ya e pe ri ke ta to ta we. Ko me ko tu ya ke to la we. Ko ha ko me la ba te ta ta ai. Ka ta le le ta we. E ko ga to ate a ko me ka to. Ko me pe ko la ko to lu. Ta ta lo to pe pa ta ki va se ya ta ma. Short pego da feu e eu firma o ko higa feito ko di as ko da conference ko di it's a place ko no more conference e to li u ia tau to ko ka to ma kai mo feu ko feito ia na dala na ia ga hi feu i ai me o ka ke mahino siasi nei fatata mai ka kai poto ko to pe mo ni na nga ate o tua e que feito o toque o feito que eu faço no Taranau. This is not a place o Taranau o gay que está aí entitled to be respected here. Que feito o dia que está lá a que morri e o osso foi corri tu não mandou quanto capaz de go ler me faz igual ou ler me faz igual não porque tá a ver feito que ler que não tá falando bem malanga de pó feito que tá no feito lá. So sesi please aspect sesi aspect amaka ke osi to tai pa de ya fehu ko kita ni ke to asai Ani ta ni ko e sai mi le mo pa ko ka te ka to kai na tu i e ta ha o fa o ta mo mo o ni ta e ta tu wa ani ko to ta vi so ne conference con ma fawa be he to wa na smile MC e fehu i nga yako o pongpongi. Kaneo na ngai heni i hapo. Ka kutuku ya te au i empowerment by the Holy Spirit. E ka pai te kau me ani ko ha me ai o toto as a culture for our Pentecostal churches ke a ko ia empowerment by the Holy Spirit. Ko e ko uhinga. Tai me la ko ha to tare e ya ta no fobia. Ko dai ni ko pa e a ko ke kai na lo tu. E ia e malo e to ko ta ko ia. E ia e ma fa wa. To ko lo e ta to ta ni si su ya ko to ko ko. Ko dai ko ko as a culture for our Pentecostal churches. O ko tu ia na unu. E la ka ki mu ai na we. How to ko ta ko ni nei lo to ko ha Holy Spirit. Ka la ma ni ma ni. Ko ki te hu ia te pe ya ko ko ni. Pe o to to nai. Te whakakau as a Pentecostal culture, te whakakau mai ka te kautoro, i hono a koe o empowerment by the Holy Spirit. Whakakatau o hoi o uia i ngā lohu, e laka ki mua i ka inga lotu, kai kai ke tu mako e pe ngā me, te kau whie mako, ke, reach out with the Holy Spirit. E kai te ora te tautoru ko tau kuku. Kai te tau whonu i he mā lohu, koe lawa e mā neoni, ke whai e ngā me. O tau whie mahu, ke tau ralaka ki mua. O sea ke ko eni, o kai ma ke e no te rotonga si oba eni. Valkau? Ia. Ko e mo'onia mida e whatano o ia me whiwi. Ka ko e hāre mahina empowerment of the Holy Spirit. Ko e empowerment of the Holy Spirit o uhina ia ke whakawholofola a mea kotome. O koe me winga e tō afu a wha o aroa ai. Pēkai ke o hinga ia e mo vete whetu koe ai lo tō ka lau mare pe ngā lulu whetu ke aroa ai. Ko empower the Holy Spirit ia ko e word of God ke richly pound he tau mokui. Ko e tau tāna noa ke whawholofola, tō kunga lo tō ke whawholofola, but when what we need for that's the empowerment of the Holy Spirit. Malo itu. Nah, kita pakai mai kau ke OCP tahu puluh kata. Kalau koki tahu tu fakak kau ko inga ki he ko me afaka ule anga ai o tua
lai dai me ni ka usio ke mai me ka hoko he mai sia si ka ko hinga pa we ma ko me ni to fia ke to ta ko to ka ko Facebook ka ko me anai me pule anga o tua e ko uia e Facebook ka ko hange soli pe me fa le a ko fai o fa uia e Facebook ka hange ki fare fo o ku lusi ka e me ko to ai ka ko to ta ko to be ni o ku ne o ku ia e Facebook ka ma ko au pe o pe ka ko hinga ya ku ya ma te ke to ka pe ko ki abi o tari pe ko me a o ki Facebook ka pe ko e Facebook ka ko me anai me pule anga o tua pe ikai tari pe fa fo tu pe ko ki fe o pe ko tu e tani me kalafi e lotu pa pente ko sko tau ai hange ko ya ko ne nai na lotu pe ke bui a na lea pe ke ko tu na hange ku o ku ka kato la mali ma oni fe kalafi e lotu I he tai ni mi pa ko hanga ko lu he tai ni mi ko fa ka le vai ta ha ko ki mo tolu ko tau I a kau whaiwhe kau he tai nimi, ko kau taki he tai nimi. I he le volo o kutau iai he tai nimi. E anga whewhe, ko tuko ni wea mo ngahi visone o tue maalunga. E anga whewhe hono te ke I ki tau dolu, I ha tue mea o maalunga ange, he kuhange tai nimi e wā teka alu e tai ni, o tue alu ke whaingata ange. Ko tai ni koe ange koe ako, lea pe mo ui, lotu pe ake, tai nimi whewhe ka lawhia lotu. O ki ko le pe ka pau pe mai pa ki foi minute pe ta pe ko foi se ko le ua ke la ge maka ko o se ko to biki fe ia ni pe fai ke fe ka ke la mali le ki ya me la mali empowerment by the Holy Spirit oh me okay ya me ki wa tali e ki tawon me na vai fai for koe wholawhora o tua koe ni loloto taha e ni whakalau maari. Koe mamaha taha e ni whakakakano. Ak eni. Foto o mate I aha koe e marohi o o tua. Ahoni ia koe whakamo ui lau maari e o mate. Koe ni loloto taha ia au tau anu kia aha koe. Pa koe ahoni ia ko hinga ia o empower the Holy Spirit to give life to every spirit. Amen. He ko tō taha me whamo ui halau maari o kune whotu o ia mate. Pe ko loloto taha ia o taua o ai a koe. Koe ke pehe koe kalawhia o maalunga me whamate I kai. O maalunga me whalau maari. Ai kalawhi koe ai o toa. O alo whamate ni ke mōre atu. Fake kai hako e mo ni to mai no ke te tato lea paula ko mate fa ko fa ke motu a ko ulu ka mata ke ngana kai fa fo o wala to ai a ko tope ko to nga fa la mari o ta ya I a ko ni e kai ni lava ya comparison ke ta hanga fa fi hona ke mate ni me fa la mari Dana mai sisu ko ha o ke whaka mo tolo ki he tau a whala o maani. Ai ko tō ngā māru ma tāpe tau iai. God bless. Ki popoi pe ya nai ta no nai ma ngai ko kausa now ko tu ko hang ko nai lao lawe kiai kwa ko winga no nai lao no ceremonial law ko no winga no ai ko lao ko ya ke fa ma ba he ta kai ai me ka kai ko ya ange ko ni na ta ofi ki o te no kai ko ka ke for a certain time ko ya ko no winga I kawari ko e pa belia ne ko na kai ko to ka ko na ku wi ke ku ai to a do mo wi lo ta afi me ta u e se te ta ono hinga pe ona I fa mama hai ka kai se ko ta mu ta u ko ta pu na ko ta no ta u na ko na ta pu o
o ko na hu ko na wesi na to ko ai tori o ni na ta fe ta ta ngai sai ta fi ba mo kai e ka no ko ko me a ko ya o ame se den ka ko no fu hinai ke fra mama he ka kai ai sio ba o si le vai e tai mi ko ya fu se le tai wai se si ta lo no ki ho ba na to ya ka ni kai po ka ka ko no hinai e a ta mai si su wa ki ha wa ku fa ta ma ya ka ki wa ma fa ka ka e si su ka pau o ta mai e lao o te ki fa ko ka ko ni ka to ni wa ta mai o fe ya pe ko to ko sai ko he furfura ka te tau tō ta mai furfura hau e aho to he pelu te ai e fono ki o loto pe teki ke toi hanga tahi a koe pe te uhoko ko mo kakai pe te mohoko ko tu sai pe taimi ko ia ko mo sese mo lao maka me ko to pena na fiu na le ka mo sese kala mai e furfura apo ia te ai au e ka te to e ma te ai au te loto pe kono minga e ke te hanga ko tala ki ata ko pe mo ko he ko ha pro mari ni loto e ko ko no ia te hanga pe ko ni aia na to tana ne fiu mai ka ne tala mai ka te au pe ko e ka pau te ke taramai ke te au a haforofola ko i ngā ke taif pia moe taawhi e iftapaka o mea ko ia i haforofola te utuku ia ea hana taramai ke te au sai papau tari ko ke tō tahu e ni ko lea koe a sisu na tō tahu o ke ange e ki koe haa whikau lai e fono tarang lewe e ki e ofo ko tua o to ki ofa no tonga ne ke ko tanga no sisu ko yo mo fono ko ni tau ke pa ofita e mo fono ai ko mo sese pa mo pa ofita e ha foi ficar o ni ke ofa pa ko tang ko ni fa ka to e ki so o grande vai mahilao ke lo of tithe lao o fa e fofola ka taramai e sisu ko o foi ficar e ko tau ka to me ko ai lao ko ia ko tithe ko lao ko hai ko tau lo ai o tanga ki ai so you no longer tithe because the law says so. You tithe as you learn. Okay, kay fai me ako taulele to halau taulele ka Moses tanki te wa pa na ki ko fonone no lo mari na ki lo to ele ko aya ko tau me ko o fai o tau hana fiu da ha mo ti ko ke fai o fa ta kato e ki ko ya ai fono sai ya dai mu tau mo tau la ya o dai mi ke ho mai ko tau culture ko fendi ko ha ho mai ko ya mana tu tau ke ho fa ke e pe ko fai ke lao pe ko culture pe ko nga ko ai nga ke iro ta mai me fo isa ka loto i te ai fo no i loto ai no tau ye pe ke te ho ma fa nge ha no fa ka kato e si suela eu taramai e kia taramai e lao ke oa te ke fi awa ka ko siu pe au kata te automatiki pe te ufu mama whange hana taramai ko e ki so ai te tamana o whawhiu ma pe mea ni ko mea ni ko ukinga ki ai e ki mea ni ko mea ko whai o whakahoi fua ke o tua pe i kai
mea ni ko fai ai mea ka to ko nga ai o mai monti ko ni e tui tau tui ke fora ilo ko fo aqui sino by love by faith e ia ta ke to ofa si ofa ka ko fo ki by faith ko tui ke e ki veni chau ki veni antu ka ko ringa ia ko fo aqui ta mai e fora by faith I do this. By faith I do this. Aya ko tau fai ko e anai mea te tau pila tau whaata. Ke tau kanga o wakai ane. Wakai ane, e koe mea ni koe uhinga kia ai. Koe hai motivu ke fai. Hai motivu ke hawa ke ro. Hai motivu ke fai e ngai ua koe ro. O ofa ke ki, hai lang i ai. E koe na, te tau tānoa pila tau, tau pilo kata ngai mea ngai kaucha. Ang tau pilo ke fofua. Kai kakone kakato anai e no fele tau eu pele tau o me agora no fai o hoi fo que o to que coi o causa ani que to peka o que lava bem e mano sai go me yo se tau tai bi ka fo que leva fai na mali fas que di first lady Abelia e di fehu i malo ne Terang lagi. Moribone ben fafitai ke. Ya, feno. Ko na Cristiano. O Cristiano ata me a contor. Bena e a pa ko file fia. Ko a ho na ko pa o ya de a ho. Afka ata o pito ya ne. Ke hu ya to me. Agora tu pega fatapu ya ipe. Agora pra vai um furo que a correia faz um pra vai um aku pega ko panis pa e ni o me ka ma aqui. Ko siliana mo fua ta ti peitia. Ko pende ko si ko hapi ga ina fa no mo ka ni mo fua ta ti peitia. Que ro. O ta o tu be pa ka por favor, I think of Sema with a photo. But I want to go and look at our little bit. Time of prayer, I went out from on the flying and never go from on. Our man took when I keep kicking. I will go and play a photo. A very American outfit or American. To go quiet. Or go to the real and I will go to the I don't know. Gente não mata que o pai que corta o cabelo a ambega na parede gosta na o então peguei me apelei para tirar aqui Amen. Malo ko yan ay me to fai que vai yang muyan ai talo mai to tai ni koi ke ka to e ta fo mai me to me ana ko ai me to fa no ki ai ke mau tu ta be mau tu mau ngai opinion mau ngai so ko ko ke ma ni ta wa ya me mau do o que todo mau tu me to ma to o que ai que o que o que sia va ngai ka venga pero está independente uno que ofi que o tua então uno que ofi que o tua tofa tauhala o ofi que nata mama ni la po mo ni vai mai be pa fa aqui na hora do wa ma me que ai lo tu que mo ni ta o ko te na we la me ma pil me politico ta o que to na que no we fa la fa ta Kau wha malo la ke ki koe i koe lava re tau polo kalama. E koe ungoa whai maari koe ni ke wha malo at ke kau te pāte a koe. Koe ngā i whila o lau na mō whai. Koe tokoni koe toa pēna mō whai. Koe koe
whamama, mo whakala tola i te mautolu, i e tau konferenisi. Whatawa ke whafoke atu e otua, no lau maare mao neo ni hamonu ia, mo tāpua, to e whamama, to e lahiangi, to i koe kakai unau whia mau ai toko ni. Koe u whamaro ke tō tākotoa pēnā kau e te pā te tau ngā ko ni mo, nau tōna e whai mai ngai whehui, nai hoko koe whakala tola, mo to e toko ni whoka te tau tō. O rawe e pēo koe ngai whehui u, nai o hange pēnā e mahino pē, ke te tau tolu, ka tau ke whehui pē ko i ke tau tōfu ia, i whamatala e tau whai ako, ko whamalo atu e ngai whehui ko tō pē ko ia. Kono whamao pope ko whakaukau, foi mea pe ua o tau hau ai ki e lotu. Koe tau hau pe uruaki, kai tau mate tau monu ia pa tau alu ki e wani. Tau paka ke tau alu ki e wani, o tae aonga o pito e tau maa whai porokalama i maamani. Koe sisu, maa tiu wahe ono, wahe ni maa vesi ono. O monu ia ki nau tolo fie kai e mo fie inua ki e maa onioni, ka te nau fonu ai. Ka pau te tau hau pe tau tolu tau osfonu, ta au me tau pokala ko e mo whamaro mo foki he fiaf ko e o mo fon e ngahi apo mo ngahi whalatora ko tope o mo whai ka whatawang ki au nga i kai ngata pe i he ahoni ka ke pehe foki tau ngawe au nga ake whora e otua i a whetu upe ko hiki ake ki tohi ko e ko ki tohi ko e te tau toi foki ka atoa pe ki ai foki mo ia ki api he toi saya nge whai ako ia ki tohi ko e Alpe koe ki ape toi lotua ia whika ia tanke o tua. E toi atpe o tua ia melele ia ngeia i ke te koe ka pau ke whika ia mooni i whawhora ai o tua. Maro o pito ku whahonga e tō taha tō pe u kei whatatari e tau whiohi. Ko ilo pe koe programa o toi mahui ngangi ki tau hokat ki ai a te u whafoki e tau ki ke ni whaasmata o tō maro o pito. Kono le foga pas ki e ki e. Ka foga pas ki do vi ko ka usika, ko e ngahi fenu ka ko tani. E fai ha ta ko e ko lava tu no fanga. Me ake to ta ko to pe ki o luga. Ta ki hiva mai ki foi hiva. E pa peta aska ta lo fa osi. E hi ko si ma ke te mai. Ta na to ko ni ma lo ni he. Fa mama lo. I believe it has become a blessing to each and every one. Let me tell you something. I know that has been a lot of things said here this afternoon. I know but how can they help with Waki Pelanga carry on for our money? Don't worry about that person. Hey, saya kiai, kay kovia kakoy. Tokang apego ke mea na ke mau, ingayako ke mungahitari, na ke fanongo ke malo isaya ke sanita kay ke isaya ke awila. Kalau hoto ya mea ko ya na ke ako, i hota ko di hoko ke tamwa, ke tubleki na falau mali ai, hoko ke tamwa ke siasi. Hefo ki ki feito ko ta pede dai. Ko ka ta mea, ta me foi hiva, siva taha, na lotu leva, lava que leva que ta o que to ko ni, Olha, passe de matar o ta pede. Hallelujah.